vareng te o milo thil sak thin du te chunga lom thu kan sei le voin hianin MZP sub headquarter vareng te chuanin zirlai ti tha BA graduate pass chin te hena choi moina an hlana voin hianin zirlai som hi pahnih hena choi moina thuziak le lompuina sas le khabu thatak mai pakhat an hlan tel bawk ani voina MZP ten hun buat sei hi scholarship DC Dr H Lathang le na chuan aron man puya ama hi khwalian ni in khwalian chuanin zirlai te chu zirsang mai ni lova lekhathiam le man tlak ni turin afuya zirlai te zinga mi hlotling tamber te chu lekha zirsang le thiam theite a in miril ru chak lo zo ka an ngei te ani thin thu soin anni chuanin te matakin lekha an zir thin thu te sei bok ani khwalian hianin zirna hian ri ru chak ringot hi poimo tok lawa zirlai te tan theihil nei hi poi bera theihil kan nei thina wang hian kan ni turang kan ni theilo thina IAS te MCS te a inziak kling te hi theihil bang an nei tam wang ani thu soin theihil bang nei tam turin lekha kan zir tam hi poimo ani ati bok ani hehuna hian khwalian chuanin kan ramin amumo chu ramhmangai tu dik tak ani thu soin zirlai te chu bul kan tran dik apoimo hle ani atia IAS ling theil owanga ram chhevia anga kan in nga hi kan ngai dan ani ve ho lova technology le science lama minol puite hian thiamna kan nei hi kan ramin ma son jok pui don nia hriat thu sein civil service som hi mason na ani lawa zirlai ten thiamna sang sanga huang kan zawanga kong sang sanga kan thiamna te kan man tangkai hi angaya sarkar na thoklo poin thiamna hmangin mason na ani thai ani tin ramsiam thaturin civil service kher ni angai lo ani ati boni hehuna hian MZP sub headquarter vareng te ya president lo ni to thin puzai on laram ro ta chuanin thu soin vareng te hi mission nationalism pian chuna ni zel se adu thu asaya scholarship DC ya hi mi that scholarship DC ya mi thatak mai kan nei hi achuanam heya sarkarin ati tur ati ba ka DC rem tak kan ne wangin mala na tam takom thai pha hi thilomum takani tin asai boka heng ba ka hianin tol chunga tagin mi sang sangin thu hi an sei ve bok ani voina MZP sub headquarter ten choi moina an pek zong zong mi som ni pani zinga hian Mizorama topte na lang thei zirlai pathum an tel boka achung ta chu government ti romana college sakal janilal zarmoi ralte arlal zarle na fanu niin ani hi distinction a pasin somna ania BA political science ala bokani pani na hi rozam pui doctor of arlal muana niin distinction a pasin bachelor of business administration a pani na niin ICFAI University Mizoram akala pathum na hi Aislal lungne mi doctor of Aislal rin moya niin ani hi Pachung University College sakal niin BSc Geology zirniin first division apasa pakuana ani bokani tunhaya vaireng te ramri chungchanga boinel hersat na omlova ralmong takin heng ramri mun sang sanga duty post sang sang te hi omeka tinati la hian kan she danin IR duty chen khat te hi close make zelania tuna hian IR hi atira boi him chona an tam ang khanin tundim huna hianin anom tam to lo ni in katitun na chuan asai bok ani voin khan vaireng te police station a FIR pani theilunia FIR theilu zinga pakhat hi uile ran chang sang momo te zotna dor ania he dor nei tu hi pilarin kimi bangla veng nin ador hi zelen venga omania nizan khan roksak nin ador atang hian cheng sing thum chuang man bungrua chang sang dam doile ei turte ui dam doile ui ei turte ruk so sakania an ruk chu sak zong zong hi awai hian cheng sing thum sang khazerok somliman hu ania heiba ka hianin pulun kholiana chimveng chuanin ain sakna tagin pipe about thu police station report a thelut bok ani heng police station report FIR thelu te hi voin lampang khanin wareng te police chuan amuna enfein an chui zui hala atun thleng hianin henga thil tisol tu te hi man ala ni lo di in thu kan dong bok ani tin voin chhun dar som pani khanin vaireng teram chung anot chim luang bula
MSJKL filling station chu hon thar ania he filling station hi pu Subrat Chakrabarti Chief Regional Manager chuan aron honga vaireng te a hianin filling station hi ti hian pathum om don tani filling station kan nei masak ber chu Mizo Fet filling station IOC mi nia adota no chimluang khobula khianin RM filling station hon le nia tunami an hon thar le hi JKL filling station hi apathum na tur ani don tani he MSJKL filling station hi Hindustan Petroleum Corporation ten kolna hnuaya om tur ani wareng te o milok thil sak thin tu chunga lom thu kan an sainon le